акнун ки раванди ҷаҳонишавӣ идома дорад, суоле ба миён меояд ки магар мардуми минтақа дар рушди илму фарҳанг ва тамаддун магар як хел талош кардаанд, аз империяи ҳахоманишиҳо то империяи сомониён ва аз империяи сомониён то инқилоби октябр. қавмҳои орионнажод ки миллати тоҷик шомили ҳамин гурӯҳ мебошад, бо зеҳн, хират ва бас ки нашуд бо сиккаву сурат мутафовит будааст. паҳн шуданду дар ҳама сартосари даҳру дунё шаҳр сохтанду марказ обод карданду ҳеҷ ҷое пӯшида нест ки ба мардуми дигар қавмҳои минбаъда ки бо мурури замон ва ҳаводиси табиӣ падид омаданд, рӯзгору зиндагиро омӯзонданд. титупрес шуданду ҳар ҷо ҳадди худро муайян карданд, аз дӯдат то ба давлат. қисми зиёдшон дар вусати осиё ҷойгузин шуданд, вижа осиёи марказӣ ки далелҳои мӯътамад бовармон мекунонад ки абову бобову аҷдодони тоҷикон будаанд. ай кӯҳҳои урал сар карда ғарб то хитои туркистони хитоӣ, сарҳади хитоӣ, ай дашти қипчоқ сар карда шимол то шимоли Эрону халиҷи Форс, шимоли Ҳиндустон. ин тоҷикнишин, яъне авлодони орионӣ, арийци инҷа буданд. мо аз ориониёем. як қайд кардем ку ҷашни орионро қайд кардем дар ҷумҳурӣ. ин фикри масуф не, ин тамоми олимони ҷаҳон, Хаников дигаро ва ё мо ба баҳо метаҳанд ки халқи муқимнишини Осиё меонаи қадимтарин ино тоҷикоанд. решаи асл ва дарахти зуҳури миллати тоҷикро ба асли ориёи табориё бурдем ва инро мо набурдем. ин сарчашмаҳои таърихӣ ҳастанд ки онҳоро мо бояд як маротиба ба он шинос шавем. аз арабҳо ҳастанд сарчашмаҳои зиёд, аз муаррихони чиниёӣ ҳастанд ки дар ин бора таъкид карданд ки тоҷикон аслан аз табори ориёӣ ҳастанд ва дар ин ҷо ҷои шакку шубҳа нест ва мо наметавонем дар як намоиши телевизионӣ тамоми он осору таълифоте ки ҳамчун сарчашмаҳо барои нишон додани он ки тоҷикон аз куҷо омаданд ва барои амин дар соли 2007 мо як силсила китобҳои ба таб расондем ва беҳтарини онҳо китоби президенти кишварамон ҳаст ки дар амон тоҷикон дар оинаи таърих бисёр олӣ нишон доданд ки мо аз куҷо зуҳур кардем. ва нахустин империяҳо низ ташкил шуданд, аз ҳахоманишиҳо то империяи сомониён. дар байн тоҷикон чӣ қадар номи давлати худро тағйир доданд, вобаста ба сулолаи ин ё он зот, слевкитҳо, ашкониён, кушониёну сосониён ва ғайраву ҳоказо. давлатҳо пайдо мешуданду нест, аммо ҳайат, аҳолӣ ва нуфус куллан тоҷикон боқӣ мемонданд. ва дар ин марҳилаи тӯлонии таърих табиист ки рисолати тамаддунофарӣ низ бар дӯши ҳамин халқ будааст, бадон хотир ки қавмҳои бадавӣ ва саҳрогар аз қафои молу раъма мегаштанд, чаро ки ба гумони эшон тамоми зиндагӣ ҳамин саҳрост ва он чизе ки рабт дорад бар он. кӯчманчиҳо дар биёбон буданд ва дар шаҳрҳо тоҷикҳо буданд. кӯчманчиҳо дар биёбон, дар шаҳрҳо тоҷик, не ки байни биёба алоқа буд. кӯчманчӣ бетоҷик зиндагӣ кардан наметавонист. ина фаҳмед, кӯчманчӣ бетоҷик зиндагӣ кардан наметавонист, тоҷик бе кӯчманчӣ зиндагӣ кардан метавонист. ана ин аҳамият дорад, чунки мо ҳамаи чизро доштем. чорво доштем, пӯшок доштем, хӯрок доштем, ҳамаи чизро доштем. аввалиён надоштем. боғ, мева, ҳама чиз, каналҳо, боғҳо. кӯчманчӣ чӣ? дашти холӣ. масалан зимистон дар ҷануб, тобистон мерафтан шимол. ҳамин куҷое ки рама мерафт, ай қафои рама, куҷое ки алаф мегаштанд. зиндагии мо гӯспанд буд, рама, барани. как ваши здоровье, ваши баранов мегуфтанд. салом ки мекарданд мегуфтанд ки саломатии гӯспандо шумо чӣ хел? саломатӣ ва непурсанд, рамара мепурсанд саломатии рама чӣ хел? кӯчманчӣ да. онҳо дар замоне ки миллати тоҷик дини исломро пазируфта буд, онҳо дар кӯҳ
хайма дар дӯш аз ин минтақа ба ин минтақа ба чорвопарварӣ ва аспчаронию шутурхӯрӣ машғул буданд ва эътимодам надоштанд. каси онҳоро ҳамчун миллат намешинохт. ташаккули ин ё он халқу миллат марҳила ва зинаи хосро дорост ва агар ин гуна нишонаҳо набошад, пас ташаккули ин ё он халқ ҳамчун миллат зери шубҳа хоҳад рафт. айрод, авлод, қабила, авлод, халқ то миллат, натсия то имрӯз ки мо рангрӯи худмон дигар намешавад, дигар моро ҳеҷ кас дигар кардан наметавонад. пеш осиёи миёна майдони ҳарбу зар буд, ҳама ҳуҷум мекард. юнониҳо ҳуҷум карданд то мелод, александри македонӣ медонед. баъд аз арабо ҳуҷум карданд, медонед. баъд аз арабо муғуло ҳуҷум карданд, медонед. баъд туркҳо ҳуҷум карданд, ай шарқ, ай сибир омада забт карда гирифтанд. неки тоҷик забони тоҷикии худаша, забони тоҷикӣ арабизирoni нест, забони тоҷикии худаша дошт. пайдоиши воҷаи тоҷик на форс ба асрҳои баъди мелодӣ рост меояд, ҳарчанд дар баъзе асарҳои таърихии дидаварони ҳамсоя кишварҳо аз ин ҳам пештар дард шудааст. ба наздики як гурӯҳи аз донишгоҳҳои донишкардаҳои ҷумҳурӣ ва ҳамчунин аз институтҳои академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сафаре доштанд ба чин ва дар академияи илмҳои чин дар бахши ҷомеашиносӣ бо як силсила аз муҳаққиқон ва олимони он суҳбат доштанд ва асаре дастрас карданд ки мувофиқи он тоҷикон ҳанӯз аз мафҳуми тоҷик дар қарни яги мелодӣ аз мафҳуми тоҷик истифода шудааст. яъне то имрӯз масъала ҳамин тавр гузошта шуда буд ки тоҷикон гӯё дар асри 10 баъд аз зуҳури давлати сомониён ба вуҷуд омаданд, вале таҳқиқоте ки аз ҷониби чиниё сурат гирифт ва сарчашмаи чиниёӣ ки вуҷуд дорад ва аввалин он муҳаққиқони чинӣ ва мутафаккирони чинӣ ки муаррихони чинӣ ки сафарҳо доштанд ба осиёи марказӣ ба ҳамин хулоса омаданд ки худи мафҳуми тоҷик дар асри яги мелодӣ ҳанӯз бо ин ном истифода мешуд ва ин яъне нусхаи ҳамин асар дар дасти академик раҳим маҳсуф маҳфуз мебошад. бино бархе олимони тунбину курбин воҷаи тоҷикро иштибоҳатан бар тозӣ рабт медиҳанд, ҳарчанд тозӣ умуман ба истилоҳи тоҷик рабте надорад. ягон далели таърихӣ биёра нишонтианд охир. нишонтианд ки масалан мана дар сарчашмае ки аз ибни надим аст намефаҳмам, аз кадом ягон муаррихи дигар ҳаст, биёра нишонтианд. гӯянд ки мана дар ҳаминҷа нишон оварда шудааст ки тоҷикон аслан аз мафҳуми тозӣ ки арабӣ тозӣ ин арабиёро мо мегуфтем тозӣ ин мафҳумест ки мо нисбат ба араб истифода мебурдем, аз ҳамун овардан ва аз тозӣ тоҷик сохта истодан. ин на аз нигоҳи грамматикаи забони тоҷикӣ, на аз нигоҳи решаи калима нодуруст аст. охир ин хел гап нест, вуҷуд надорад. наслу наҷоди кӯҳан ки будем, таҷриба нисбат ба дигар қавмҳо бештар зам шуда. дигар қавмҳо ғайри хоҳиши ихтиёр он амалҳоеро такрор мекарданд ки халқи кӯҳанбунёд анҷом медоданд. дар таърихи инсоният як падида ҳаст. масалан як замоне, як асре, дар давоми якчанд ё аср ягон халқ ё гурӯҳи халқҳо ҳамин ба якборагӣ чеҳраи таърихиш кушода мешавад. дурусттараш ҳамин ақлаш медурахшад ва яке ҳама эҷодкор шуда меравад ва дигар халқҳои ҳамсоя ё берун аз он соҳати зисти ин халқ баробар шуд наметавонад чикард. ҳадди иён ба дар сарзамини кунунии тоҷикон ёдгориҳои меъмории таърихӣ маҳфуз мондааст ки то ин замон ба дасти мо, бигзор на дар шакли комил, аммо ба ҳар ҳол бурҳони хотеанд ва мо бо забони дарозу сари баланд далоиле меорем ки мо аз дер боз шеърсозу шаҳрсозам будаем ва ободии
معنی و مادی گیتی رسالت اساسی این ملت کهن بنیاد است. چون شهرهایی که در این منطقه از قدیم بنیاد گردیدند و مردم ما در آن دست دارند، بگوییم که در انتخاب موقع شهرسازی اجدادان ما هرگز اشتباه نکردند. صحیح‌تر ارکیتکتور هم از خیلی قدیم رواج یافته. اساسی شهرها در لب دریاها می شود. اگر شما دیده باشید دریاها، تمام شهرهای جهان، حال روسیه همه در لب دریا، آب. مثلا شهر دوشنبه مرکزی تاجیکستان، ما مرکز رو همه شهر گرفتن. ما مرکز نداشتیم وقتی جمهوری شدیم. همین قشلاق دیهات دوشنبه که یک قشلاق عادی همین ما شهر کردیم. همین جایی نه انتخاب کردن. بینه چه خیلی انتخاب شد. این طرف دریای دوشنبه ورزاب، اون طرف کوفرنیحان، ایلاک. راه ها دره ورزاب قطعی شمال میریم، راه کردیم ورزاب درش قطعی. ممکن بود قرطا قطعی هم برامدن، اونجا هم نوز است. طرف زرفشان، طرف وادی زرفشان ممکن نه که اینجا راه زدن. سالی 32 36 تمام شد، راه برامد. این طرف قراتگین غرم بدخشان پلای رفتن راه. این طرف جنوب، یعنی تمام طرف ها با راه کردن ممکن بود. شهر ای مرکز ای شهر قرغانتیبه همه خیلی کانال ساختن. مثلا شهر خوجند لبی سیر دریا، همه خیلی نمی لبی سیر دریا. شهر کنی بادام لبی سیر دریا. شهرهای بیکابود ازبکستان سیر دریا. توشکند دریای چریک توشکند. کدام شهر نگیرید باید که آب باشد برای زندگی. آب دریا یا که چشمه‌های کلان، یعنی سرچشمه آب به این نمی شود. باید جای جغرافیش هم قلعه باشد، رفت و آمد. همین دیدیم برای همین شهر می سازن. این خیلی هر جا باز شهر ساختن ممکن نیست. بخل، حسد، رشک تاریخی نمیتواند مردم را آرام بگذارد که خود چیز از حیات عادی انسانی نداشتند. این گروه معرخان بانام تهجایی که نسبت به قوم ملت تاجیک یک حسد و رشک خیلی زیادی دارند، آنها نمیخواهند درک نمایند که اصل ظهور آنها از زمان چنگیز و رابطه مستقیم آنها با چنگیز خان هستند. یک مفهوم نو پیدا میشد، حسد تاریخی. حسد تاریخی این دو خیل میشد. حسد به معنی روسو هست، حسد مثلا منفی و مثبت. حسد مثبتش این هوس، و تاجیکی باید هوس ترجمه کرد، نه اینکه حسد. بهتر بود که اگر همسایه های ما دعواگرای نو برآمد به ما هوس کنن و خیرخواهانه نگرن که من هیچ نبود، من برادر ما همینجا همینطور تجربیات دارن، نوبت ما هم میرسد. این یک چیز عمومی. مردم تاجیک باشد بجز از شهرنشینی جای دیگر را برای به سر بردن نمیپسندید و این چیز سببهای خود را داشت. زندگی و مدنیت در هموار زمین می شود، در شهرهای قدیمه می شود. در کوهستان تاریخ 1000 سال به تغییر می ماند. فهمیدید؟ من خودم کوهستانی میدونم که 1000 سالهای یک خیل دیگرگون نیست. چون که حکومت سیاست مدنیت این در شهرهای کلان می شود. بخارا، سمرقند، خوجند، فرغانه، قرقند، مرغیلان، شهرهایی که شهر تاجیک نشین بودن اونجا می شود. کوهستان، قشلو، دیهات به چی می شود اونجا؟ مثلا در قشلوقی من در قشلوق سکاسم نامش بلندترین، یعنی کاسموس بلندی، در نامش سکاسم،
یعنی کوسم یعنی کوسم یعنی ما کوسی خونه میگن کوس بلندی همونجا چی من همونجا میستودم عالی میشدم اکادمیک میشدم هیچی نمیشدم. و بعضی از قوم‌ها می‌خواستند به فرهنگ دیگری دست درازی بکنند، آن را مال خود بگردانند. اصلا کسی بر این هم ضد نیست، چرا که کسی که چی کاری را انجام می‌دهد برای تمدن و فرهنگ بشری متعلق می‌شود. این دعواهایی که بعضا میکنند خصوصا همسایه ها خصوصا این علمانشان، من درباره خلق چی نمیگم، خلق یا ازبک قرقیز قزاق ایهان همه خلق مثل ما، لیکن الیت دارن این خلق، الیت مثلا سیاسی، الیت علمی، الیت فرهنگی. اینها همیشه الیت ها یک نوع بیماری دارن، بیماری مثلا نارسیدگی تاریخی. اینا میگن به روسه کامپلکس історической неполноценности. میگن که من فلانی ها هست و چون ما نیست و توی نوبت نبود است. بنابراین ما چی؟ بنابراین میگن و همه زور زده به همه میراث دیگر خلقا خودشون رو پیوسته نمیشن. من مویم اقدم همین سرزمین بودیم، چرا این از آن شما بود است، ما هم به همراه و خاکستر. امروز در اساس اون منطقی که آنها استفاده کرده ایستادن نباشد، ما باید به خلاصه بگیم که امروز همه ما روس هستیم. یعنی قوم و ملت دیگری در سابق اتفاق سوویتی وجود نداشت، چون که فرهنگ و تمدن همه چیز در دایره پیشنهادی که از جانب روسیه میشد و این منطقه توسط روسا که 200 سال اخیر زیر تصرف آنها دارد، ما باید روس باشیم. در آن صورت نادیده گرفتن تاریخ و بهای نادرست منطقی دادن به ظهورات تاریخی معنی آن را دارد که این فرهنگگدا هستند. آنها تاجیکا کشت کار میکردن، غله، چارواداری، پوشاک میبافتن، میبراوردن، هر خیلی متاها میبراوردن. تاجیکا قطعی کشمنشوی ترک زبان فقط یک چی داشتن، خرید فروش و یا چارو میوردن میخریدن و همون چاروادارو ای شهرها در شهر نبودن، ای شهر بیرون. شهر و آمده فقط برای خرید و برای یک اردقره تامین کردن و پوشا کردن و یا در صحرا کشمنچی قبیلای کشمنچی چی خیل شهر نداشتن، کشت کار نمی کردن، پوشاک ایجاد نمی کردن، دیگر هیچ همش تاجیکو می کردن. مطلب ملتسازی روند کلان و جدی و مرحله طولانی تاریخی است. آن هینی اسیمیلیاسیا و یا با هم آمدن چندین قوم و ملت ها تولید می شود. آن ملتی که صنعی ساخته می شود و یا افزایش عاقبتی نیک و دور ندارد. خلقای دیگر که آمدن تاجیکا خطی ارارش می شود، فهمیده؟ این سر می شود، ارارش اسیمیلیاسیا سر می شود. اسیمیلیاسیا بعضی وقت مجبوری دوره سوویتی به ازبکستان شد، اسیمیلیاسیا مجبوری، اسیمیلیاسیا اختیاری، یعنی طبیعی. زن شوهری می شود، خویش تباری می شود، همسایگی می شود. این دیگر است. اما این فقط رایان‌های دشتی آسمان به فقر داشت. وادی ها مثلا وادی های مثلا حصار، وادی های وخش، وادی های مثلا طرف تاشکند و دیگر ها، اون همواره زمین ها داخل داشت. اون توجیهی که ای دستی جبری اجنبیان هجوم کردن و یا گریخته پنهان شدن در کوهستان و یا به داخل نداشت. همین تاجیکای کوهستان رفتن، این کوهستان اون کوهستان به معنای نه که با هوا آوی تازه موج رفته زندگی کردن. این درو است. تاجیکا مجبور شدن کوهستان برن، کوه ها مجبور کنی و همش میکشتن. در عصرهای 9-11 آسیای میانه به مرکز اساسی علم و معرفت و تکنیک و تکنولوژی شرق تبدیل یافت. در تاریخ ملت تاجیک آسیای مرکزی که یکی از گهواره‌های تمدن بشری محسوب می‌گردد، قوم تهجایی تاجیکان بودند. در اینجا جای شک و شبهه نیست،
зеро тамоми осоре ки дар замони пеш аз зуҳури ислом ҳам ҳаст ва ба хати мехӣ навишта шуданд, ба хати паҳлавӣ омадааст, ё ки масалан ба забони суғдӣ ҳар таълифоте ки ҳаст, ҳамаи онҳо нишон доданд ки миллати таҷои тоҷикон ҳастанд. бунёди расадхонаву китобхона, лабораторияҳои тиббӣ, тарҷумаи асарҳои илмии юнону ҳинд, ҳамчунин корҳои илмии пурарзиш оид ба риёзиёт, нуҷум, маъданшиносӣ, механика, ҳандаса, кимиё ва тиб бар ин падида асос гузоштанд. олимони маъруфи тоҷик дар ҳамон давра алхоразмӣ, марвазӣ, усмонӣ, балхӣ, фарғонӣ, бу али сино, абурайҳони берунӣ дар илм таҳаввулоте кардаанд. дар 300 сол агар гирем дар ҳамин сарзамин агар гӯем баъри беш моваронар ба тоҷикиш вароруд ё қадимиш турон чунон ҳамин гуна шукуфоӣ, тамаддунсозӣ, шаҳрсозӣ, ихтироот дар технику технологӣ ва хусусан дар бадиият, хусусан дар назму наср адабиёт. воқеан чун сухан дар бораи шеъру адабиёт рафт, бояд бигӯем ки таҳаввулоте ки мардуми тоҷик дар ин самт карда, назираш дар ҷаҳон то ҳол набудааст. бори нахуст ҳамин ҷо як адабиёте пайдо шуд, як бора гӯё, як мисли як таркиш. манам чунон ки масалан зами ҷунбе пешгӯӣ карда намешавад, чаро ҳамин маҳз дар турон ҳамин таркиш ба вуҷуд омад, на дар эрони ғарбӣ ҳозира, маҳз дар сарзамини мо ин як нав таркиши маънавӣ. ҳамин гуна дар ҳамин 300 сол чунон шукуфоӣ буд ки баъд аз ин ҷо ин як мисли машъали бозиҳои олимпӣ баъд аз ин ҷо даст ба даст дода рафт. тарафи чӣ рафт? эрони ғарбию ҷанубӣ рафт, аз он ҷо бо тарафи афғонистон рафт ва то омад ҳиндустон охираш асри 18 давраи масалан вай бедил ана ҳамин то ҳаминҷо расид, яъне даст ба даст рафт. ва ино мо мегӯем метавонем растохези маънавии тоҷик гӯем. баъдан шеъру жанрҳои нав ба нав тавлид шуданд. адабиёт бо суръати баланд рушд кард. қабилаҳое ки умуман аз ин чиз орӣ буданд, дар ин самт нерӯсанҷӣ карданд. лек кадводаи онро мардуми тоҷику форс гузошт. мисли ҳамон ин асри 16, 17, 18 аз они урупоиҳо, унҷо итолиёҳо, фаронсавиҳо, олмониҳо паси ҳам шукуфтанд, ахлашон. ва асри 19 асри русо ва асри 20 аз рӯи тамоми параметрро гирему ҳисоб кунем асри амрикоиҳо. анакун аз рӯи ҳамин тақсимот аҷаб нест ки асри 21 асри хитоиҳо шавад, чунки инҳо аллакай шукуфоитар аз иқтисод. албатта ақли чи хитоӣ ё чинӣ аз ҳеҷ ақли дунё мондани надорад, хусусан ки интизоми кор сахт ба маънии худ идора кунӣ. бинобар ин аз ин ҷиҳат ин асри бояд хитоӣ он шавад ва навбати туркҳо ҳам мерасад. бинобар ин ҷо чи як нав эстафетаи тамаддунсозӣ аст. пас табиист ки саҳми сокинони минтақа дар рушду нумо ва тамаддуни ин ҷо беҳад зиёд аст. суоли матраҳ ин аст ки киҳоянд сокинони маҳаллӣ? тамоми шарқшиносои дунё, олимои дунё, на ин ки як русо, немисҳоу, франсузоу, италиянҳоу, ҳамаи дунё гуфтанд ки тоҷикҳо ино халқи муқимии осиёи миёна. бинобар андешаи баъзе олимони наврӯид гӯё дар кулли минтақа ба ҷуз аз мардуми тур дигар касе иқомат намекардааст. мардуми тоҷик гӯё пешопеши урдуни араб омада. агар мо пешопеши урдуи араб мерафтем, чаро он шеъри бузурге ки аз хуталон омадиера хондем мо? чаро мо то замони зуҳури имоми аъзам, то замони он ки мазҳаби имоми аъзам вориди моварунаҳр аз тариқи хӯросон моварунаҳр шуд, мо онро напазируфтем дини исломро? сарчашмаҳо бо эътимод нишон медиҳанд ки дар он давра дар худи самарқанд ва бухоро дар ҳудуди 41 мазҳаб ва фирқаҳои
دینی و مذهبی وجود داشتند که آنها گوناگون بودند. از آن جمله بتپرستی زمان بوداییه، ظهور فرهنگ بوداییه و اینجا جای یگان سیر و اسرارش وجود ندارد که مثلا همون فرهنگ بوداییه‌ای که ما امروز بزرگترین بودایی که ما کشف کردیم از خاک تاجیکستان، از اجین تپه، این وابسته به همون زمانی هست که قسمتی از مردم ما به بتپرستی مشغول بودن. اینجا جای شک و شبهش نیست. و خود مفهوم فرخار که ما امروز داریم و خود مفهوم بخارا وابسته به همان است، معبد و آتشکده و جایی که مربوط به ادیان پیشین بود، از آن جمله به آتش پرستی، از آن جمله به زردشتیه، از آن جمله به مهر پرستی و غیره. یک دلیل دیگر میارم. امروز اگر شما سفر کنید به چین، مردمان بدخشان ما را زادگان آفتاب می نامند. خود مفهوم زاده آفتاب چه هست؟ این از زمان مهر پرستی باقی ماندن این قوم است. مهر پرستی یکی از دین‌های قدیمترینی هست که در آسیای مرکزی ظهور کرده بود. از نگاه دیگر اگر ما میبینیم، مثلا یک خود مفهوم سوری هست. در بدخشان ما قسم زیاد مردم را با نام، بخصوص پسرها را با نام سوری نام میگذارند. سوری کدام فرزند را نامگذار میکنند؟ آنه که اگر چشمایش آبی باشد و موی سرش سرخ، یعنی پسر آفتابی گفتند. از همون زمان مهر پرستی ما نام سوری باقی مانده است تا امروز. باز ما چگونه تحلیل کنیم برای آنها؟ ما باز چی نشاندیم؟ اینا اصلا خودشان پیشا پیش اردوی چنگیز به این خاک وارد شدند. و اون چیزی که از آبادی ها درک می‌دهد محصول دست یک قوم بوده است و حتی تاجیکان را در رشد آسیای مرکزی استثنا میکنند. اگر قضاوت کنیم، همه شهرها که نام‌های تاجیکی دارند، از چاچ و سمرقند و بخارا تا مرو و چارجوی و دشت حوض و انگرین، واضح‌تر آهنگران. پس که اگر تاجیکان مردمی تهجایی نبودند و چگونه نام شهرها تاجیکی شده باشد؟ این زبان تاجیکی ای پایان، ای ایران، ای فارس بالا نامد، اینجا اونجا رفت. فهمیدید؟ برعکس زبان فارسی تاجیکی شروع اونجا در خود ایران حالی همون دیگر شد. معنی خودش، معنی پاکی خودش گم کرد. درجه ای زبانی که است که افغان میگن زبان دری از زبان تازه تر، دری با نزدیک، دری و زبان تاجیکی نزدیک، خیلی زبان درباره گوید که همین زبان تاجیکی، زبان ترکی در پیشم، یا اگر که تمام حاکمیت سیاسی در دست رهبران و حکمرانان بیگانه ترک مغول هم میشد، همه زبان دولتی زبان تاجیکی بود. زبان دولتی یعنی مدنیت مادی و معنوی در آسیای نونه این مدنیت تاجیکی بود. یک چیز دیگر، ملت ما از دوره اول پیدایش صاحب دین و با اعتقاد و اعتماد به سر می برده است، نه به سان قوم‌های بیابانگر. در رشد فرهنگ و تمدن این هم عاملی مهم می باشد. اگر از نگاه دینی گیریم، در کتاب سواد اعظم آمده است، میگوید که اگر ما از نگاه جغرافی ببینیم، اصلا در این منطقه تاجیکان ملت اصیل هستند، یعنی ما. و در عصر 9 و 10 ترکان این منطقه هنوز با جمله بیدینان یعنی کفار داخل می شدند. در عصر 10 دین اسلام را آنها هنوز قبول نکرده بودند. یعنی سوال به وجود میاد که در صورتی که سرچشمه های تاریخی چنین گویند، از کجا وی خود را همچون وارثان شهرهای بزرگی که در آنجا تا امروز تمام فرهنگ آنها فرهنگ یعنی سغدی و آریایی و باختری ما با فرهنگ اسلامی یک جایه مخلوط شده
فرهنگ واقعی تاجیکی رو به وجود آوردند مال خود میکنند؟ بین ترک و تاجیک مثلا سرحد بود، هم سرحد جغرافی هم سرحد دینی، چون که طرف ما اسلام شده بود ولی اون کافر بود، و هم طرف اجزیت اقتصاد این چیزا جدا بود، یعنی اونا بیرون از ما بودن. بنابراین اگر امروز بعضی ها دعوا کنند که در ترکش معنوی تاجیک ما هم شرکت ورزیدیم، ما هم بودیم، این البته با یگان سند تاریخی ثابت کردن ممکن نیست. اصلا با اشتباه بعضی زمین‌بدستان زمانهای گوناگون کلاً فرهنگ و مدنیت رو بگونه صاحب شده و امروز دعوای صاحب ملکی نیز میکنند. از همون سالهای 20 وقتی که جمهوری کاملا نادرست جنایت تاریخی بود، وقتی که این جمهوری های ساختن دو تا نقشه بود. نقشه مثلا چچرین بود که تاریخ خیلی خوب میدانست و گفت که یک تا تاجیکستان بسازیم، ازبکستان در حیات این همچون یک اتونوم داخل میکنیم، چون که همه این سرزمین ایرانی های تاجیکان هستند. دیگرها که نمیدونستن تاریخ سرشون رو گران کردن، لب ساختن. خلاص دیگه همونجا یک بخاری نام بود مثال در پلیت بایرو طرف این. خلاص که این چند تا خائنای خودم استفاده کرده، به دست اینها این جمهوری کلان ساختن و موی وام به داخل. برعکس یکی از باخت مردم ایرانی نژاد این پروسس جدایی شوی های قوم هاش می باشد که در دوره های گوناگون تاریخی رخ داده است. تاریخ خلقای آریایی گرید همین پروسس طور از هم جدا شدن رفته ایستاده است. من همین پیش یک ما وای بودیم، هند و ایران و این آریایی و همه ما یک خلق بودیم، یک قوم بزرگ آریایی. بعد این طور تقسیم شد، این نامش هند و اروپاییان بودن. هند و اروپاییان بعد جدا شد با هند و ایرانی. بعد هند و ایرانی با جدا شد، هند ها جدا شد، ایرانی ها جدا شد. بعد من این بعد قرن 16 ایرانی ها با دو تقسیم شدن، تاجیک و ایرانی. نید؟ انکون حاضر در درون این خلق با جدای ها رفته شده است. من این اول سرکاری بودن، کرد ها جدا شدن، آسیتین ها جدا شدن، پشت ها جدا شدن. پشت ها شما ثابت کرد نمیتونید که ما یک قوم و یک قوم. لهجهش تماما دیگر شو رفته که زبان مستقل پشتو به وجود آمده. آسیتین کرد زبان خودش که جمله کلمه های جمله بنده های توی هست و ایرانی و لیکن لهجهش یک زبان مستقل شده و اثبات کردن نمیتونید. با ظهور نظام دولتداری صفوی ها در قرن 16 تاجیکان و فارس از یکدیگر جدا شدند، چون که به خاطر جدا کردن ما از مذهب استفاده بردند. اصلا اگر ما میگیریم تا قرن 16 همه ما در دایره مذهب امام اعظم بودیم و یک قسمت خیلی محدودی از مردم ایران به مذهب اثنا عشری داخل می شد. همین است که وقتی که در قرن 16 صفوی ها آمدند و پایتخت خود اصفهان را اعلان کردند، در همینجا علاقه جدایش ما با وجود آمد. جدایش با وجود آمد و اساس جدایش ما همین مذهب ها بودند. در اصل زبان فارسی تاجیکی وطنش همین خاک ما و شما هست. این رو تمام محققان ایرانی میگویند. عامل‌های دیگری هست که به قوم مفید است و به ملت زیان می‌آورد، مثلا روند روانی. اگر دیده تحقیق بدوزیم، هدف و از مقصد مدعیان در اتحاد آوردن قوم‌های مغولی میباشد. واقعا یک دوره مهم برای قبیله های مغول تبار این دوره ارده طلایی است، اما نمیتوان گفت که در یک دوره خرد کلا مردم منطقه ترک نژاد گشته باشند. این دعوایی که این خیلی من از بیاید از زمان چه آلتن ارده سر کنیم، این نه فقط غیر علمی بلکه پروکاسیون سیاسی، این جزا کشتن کنه این خیلی آدم های
дар замони ҷаҳонишавӣ хоҳ нохоҳ фарҳангҳо бархурд мекунанд. расму оин, анъана, ҳатто забон ҳам синтез мешаваду ҳам модерн. дар чунин шароит на ҳар кас метавонад муддаии ин ё он мол, фарҳанг ва тамаддун бишавад, дар ҳоле ки қавонуни байнулмилалӣ амал мекунад. қонунҳои байналхалқӣ аст дар бораи вайрон накардани сарҳадҳо. ҳама давлатҳо имзо кардаги ки масалан сарҳадҳои ҳозираи сиёсӣ шикастнопазир. агар шикастӣ бошад ин ҷанби миллату ва 72 миллат аз нав сар мешавад. бинобарин якҷо ҷамъ шудан оқилҳо гуфтанд декларатсия имзо мекунем. бинобарин ҳар касе ки бар зидди ин буд, пас ин вайрон кардани қонунҳои байналмилалӣ, қонун خب بین المللی باشد، خب ملی باشد، خب چی باید وای به جواب دید اگر ویران کنی. آفتاب را با دامن پوشانده نمی شود. کی ساخت، کی آباد کرد و کی ساکنان مقیمی آسیای مرکزی بودند؟ مورخان کیها درج کردند، هم از پیشینگان و هم از عالمان معاصر. شرقشناسای روس، جهان تاریخچیای اینا مثلا عالمای نمایان روس بارتل، سمیونوف، اندریف، خانیکوف، بسیار شیشوف، بسیار عالما اینا نامبر کنیم بسیار همه درباره تاجیکان همه می‌نویسن که خلق مقیم نشینی قدیمترین آسیاییان اینا تاجیکا. ترکا اصلی 6 آمدن، اصلی 6 میلاد. ترکا اول خیلی بعضی آدم میگه که بعضی ترکا بودن، ترکای محلی که ویا این مغولا قطعی فرق چی نداشتن، خیشتباری نداشتن. ترکای محلی و ترکای محلی ما میگیم که ویا اروپا تاجیکا ماننده. مثلا ترکای ترکیه ویا آذربایجان ترکا هستن، ترکمنا ما با مانندی دارن. اینا ترکای بعضی مقیمی بودن، مقیم نشینی. این ترک مغول اینا تتر مغول آمدن از طرف سیبیر، مغول شمال خیتای و از طرف مغولستان آمدن آسیایان آمدن. ملت ما هم از نگاه دینی، هم از نگاه فرهنگی، هم از نگاه تاریخی و هم از نگاه زبانی قدیمترین ملت است. این را بزرگترین عالمان جهان گفتند و باز هم با آنها باید روی آورد، با مورخان باید روی آورد، با آثاری که از مورخان روس برتولد باید روی آورد. کی میداند جلوی تقدیر به کدام سون میگشت اگر انقلاب اکتبر با سروری بلشویکان پیروز نمیگشت؟ در خریطه اینقدر دولت با نام و قومهاشون از کجا پیدا میشد؟ چون اگر از قضا و قدر در خریطه جهانی بعد پاشخوری اتحاد شوروی چندین کشوری دیگر رو زد، پس و همین خانه باید شد و دعوای مال و ملک و فرهنگ دیگر از کمخردی بیش نبود. الان مرو ملک است با عنوانی تاجیکستان عزیز، از دوست داشتن آن مسئولیت، صداقت و صمیمیت با میهن و خلق آن بستگی دارد بر رشد و ترقیات این سرزمین ما. تاریخ گواه است چندین شهرها را ساختیم که به روی خط میراث عمومی بشری شامل شدند و کی گفتی اکنون ما توقف کردیم؟ نه، هرگز نه. ساختیم، میسازیم و خواهیم ساخت، چرا که با این شرایط صلح و ثبات، آرامی کشور و مهم از همه اتحاد ملت سازگار بوده است.